Apostle Kwajime, Obama Nyamiasem, Yawuntiasem, Obamwatiasia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Suti, Yamababu Kasa, Yamababu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Basamo, Yamababu Kasa, Yamababu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Basamo, Babu Kasa. What is our soft one? Nigeri Brazil, Lady away. The Chrome him my Brazil away. This Swadros way. I want to be quite in Swadros now, cross no budget. Now, just at my sacrifice. If the cat was a giant, some mercy. What do we become a soft what I did yet? What told so? Now, was I from a turning Pasiano? Only put in my hard loss. Near accusing or top was what we're upon. Means our year to a woman. Yes, short dross on common. Why you do go never miss? Still our one in me who can't tell. And I was what immigration. Also for to anoint away. What shall I say? So for to Kuto, who can what shall I say? Now, Mrs. So for 2 years, Moja, the obeys. Then I just want for wedding. What fun would you watching or check? Yes, Moja do our tongue. Look up boom kunta. Now, yes, Moja, Cassia, Cabanya Biaton. Cabanya Biaton. Aqua so bolo catches yes, Moja. Now, man, Ghana, that bad when it's batting. I forget about you. When we saw with your Tamanket. What an answer, yes, that's what to put degree. Can I put something in once? What is this a Kawana shower road? I hang off. What does that run beginning a road? The more now, pre woman, meow, teachers and profit the brewa. Or start the chrono, no one started to say, and I have profit the Chamwa. Yes, above degree. This town started to say, who's your put in the creton. Then a creton, any then a creton. Said, yeah, drum, no one to be so there. Yes, a baba went to you had transfer friend young Quabitia Bonechi. And what poor Sam and the way you met us. Whether you like it or not, was a Catao, Catesiano, I don't know Catapia, and no bad just when you're not on your bar, when you see it on your bar, on your bar, one more open the front, open the back, open the side, a garment, or never say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi. Nakashi, about Rasta and the back wire, they are some Sasa. But I saw them also 40. I saw them over here. I want Catkisti over here. I want Quite Massat over here. I want to think Kokra. One and Christopher Gumbati, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister. Who last saw them a man from them was a day. Emma, a drama you say, Pacha. This is Kofubu Kwasiana, and yes, a babu mention, not a babu, but come on some dia, and yet there's a what woman Kwasiapandia, and a baby one. Report yourself, and send when you pay vital. Was you never pay vital, but I want Kwasia go dear woman, manager Padia before some, and I did them or mine. What you was so slim, what you was some muslim, what woman Kwasia, what woman is getting, Pamponiso, everyone will be called. Yes, what woman, yes, repent. I am yes, a branch, I wish we would know. Obama, we am Kwasia, they know the flu. Yeah. Now you catch us as someone who was a forget, and yes, why was one branch, a bit mad. They can't put us in the museum. When you soon to our nation, do you assure it about winning? Thank Onimu, Onimu, Kwame Yajanimu, Onimu, Kokwachinimu, Onimu, at wine, what do be anymore? And also Mobia, Emontina, a great carpenter in Fitanusia, Onimu, Tabansia, Onimu, Messinia, Onimu, Ministania, Onimu, Asamaya, Onimu, Punia, Onimu, Osoponia, Onimu, I, dear Babu had Masai, Onimu, Onimu, Finish Mania, Onimu, Emontina, a great now what and I will to him. Oh, go and walk for food. Bow them. I'm trouble with that beat. The man as a kutu. One son of a catcher. I'm more be a cinema. When I was one more be a day. A cinema. Or more be a day. A cinema. Tonam Crom, you are watching Yana. One again. Pine. You are watching. Pine. One less. Pine. Ayuba. Pine. Tanko. Pine. Nasali food on Yanabati Pine. I do what you do. If I'm a moon, one of me preach at you. Walking a shop. Yes. Never a children. I walk back a cray. I will be free. Keep your book. Free podcast watching Power Caswa.
Who coaching plan at the traffic in 3 hours? Now go 4 hours. I had a papa. Then one TV no about Bessia who take us watching plan. Long journey. Traffic a bit dim once. I could see a friend say, "But you don't go just easy." Who Casaba? Chamana who bono at the Bona Koyano, who go for how Kofa Busio, and here the man with the traffic. Our blessing, Bemma will be free of a pram, that's a watching plan. Amasama, I had a papa. Who can say, "No, my correct traffic as I won't count." I will say, "Dimusa Papa." Now one can say, "Speed that would be pay, we do not have them on 20." That's why many who is our pastor, Jania Day, who is our prophet, Jania Day. Now, so for now, Tonga, what did them a day? Do a message in a Johnny. Now, I didn't know from you, Radio Radio. Namunya, Messia, now 1 year different nano. So for Nanka, it was 1 day. And I'm with them when I saw them. Yeah, you become a ponies are for Nantian. Babu, any follow. Apart from Babu, that's also being a Yumadia, meaning baby Quabade, overhead. And the young Produma. Tiababu, we are the Pacrabia. That was you was assassin. So now it's Juma, the old boy, Yano. Yes, no, Obesha. Now we are the Obes Porto, who in Porto, Obes Porto, who in Porto, Obes Porto, who in Porto. I'm not sure yet. Be a pretty baby. What now? What did the family? I'm a man P. Now, dear, what in family? Who in Porto, Obes Porto. Hallelujah. Amen. I'm sure about it. And yes, I did now. Apostle Quadman. You know, podcast moment, the moment Ghana say, Operation Feed Yourself is never too late. Hallelujah, hallelujah. Amen. Adofo ajinkwa na zreni mezi ajinim. Ena mosun fa apostle kwa adma minima di nhyiamu ye be che otwedi ampo ya wanasem. Ye ma oba de ne nsamna ne ne mfa nsempa ne mra. Obrenkan semadu katawire bo nyankrompo twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese ajebre. Oti brekese shahe nche nyankrompo twedi ampan. Dumai kase dutan kase dutampon wa. Wase we dukrokro du hirikataban. Ye nyankrompo twedi ampan yi. Menkwa minyankrompo. Asidewura na asiensa moso ansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebu awoda akoyemu o okofo bo okofo tachi boafo akwaku bedi akoyi okofo chamtechia wucha ko chamcha ko bremu Israel no merema mukufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaja ko framrai na yako chamtechia ye da wa bremu apiafo Amen sisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata onante fo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansententen fre sadako kwampresu numasu oje soku twere sopu mapontumfo a woje pokokwa ahodi ti mutin ma Israel adishidom nante asase pese so twa ya ensompa ka wona ase Kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatedre okwafa wo kwatete de di mumpo mama onyankrompo twedi ampo beni ono ani nyankrompo twedi ampo Yehowa oba de bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase de nyina onyame ba ko pe abodira bombrania ne di fatano Oti brekesa na himbotre ngudo ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kantinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nissi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Obade nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Ya sumgie. Hallelujah. Amen. Ye no bade awase. Amen. Adoye yura no ni tumi ni nadoye nti metiase. Oso tiase. Na asinka no. Amen. Orofo ne topic e bana no wodini. Na twedi ampo bade awa to de bia.
na opese oyi enten ma nipa hu na mo ayesi etuo odo fo se wote me ne emprim wakoma bi da wen waso na ayobi na ahwe wo so ma ne ato yes sa wo nyankopon na ahwe me no omienu so ma na ato ye no ono no se me na metufo ne yes protection mada obodwe mu anye utumi nyi wa hoodene ene topic no ya to gini se onipa hoodene ni nsam aba ti akaso onipa hoodene ni nsam wo susu wa wate yes we mp tu wa ho ohini tu wa ho yes prophet tu wa ho yes therefore tu wa ho apostle pastor headmaster adumawure tu wa ho why Rava, do a wow. A solid penny, do a wow, no nipa who are dealing in some debut. Some can you see Yanami, Chua, you never possibly in Chi, Naya, Guinea, Pempens, will be said. So what he has now to me doing more. Now we need to say, a you be in the crowd, a you also be in the crowd more. Now you want more in the crowd, dear, my brother, Yanko possible when it's what to want them. But when it's what to time, the abena be munis will be in the crowd. No one want you, Debbie, all from Quajano. And you want what in it, Debbie? What by MP? You want what in it, Debbie? Who party a bar and your power? What composition pen? It is what thing about power and you want what in it, Debbie? It what be your problem. What composition? When you man also, Yanko Posse Cosian and Sabra. Yan throw position why you mean? I want you quite per lesson. What chance you put kuntai ban saying and the Maria see. But you party no to na hunya dia so. As she said, na who are in a crown war. And when you possibly being country ye na ya say. Yes. When you pass what any Nsam. One what you cry and no dia. Debbie. So could you want you want in some doctor who? Okay. Akasa. Ka doctor on no job in one who. Debbie. So doctor who? Doctor who? Pharmacist why then? Oh. Yeah, could say, why didn't you sharp? When you now also do your operation, doctor your operation. How did you be one? On this woe? About the amantias, amen. It is a one moon nienti out here, says no one young to me so be the crowd come. Now you say one more didn't the crowd war, and I'm missing your possible in country your problem. It will kind of maybe quotation. Okay, young quote the book of Job chapter 12 verse 9. Okay, Job 12:9. Okay, Job chapter 12 verses number 9. Verse number 9. You talk about yourself. If you are your papa would hear me. I know who when you why not dear me came on your see 1 year, dear me came one till dear me came. Say, everybody said a year we say 1 year 2 minutes. I'm a job of you. Then some of Otias person mean killing ya 1 year, yes, who or no trade yam for your name some and Otias for you not. Yahoo in our one. Others are men in our home. Others are men who trade yam for your some. And yet, I saw and saw it is a wood, Yemi, I assume when you're son some hill. Those who can hallelujah. I mean, at Tessia, your nurse have been pregnant your phone as you know. In Cocraman and Yansa, in Cocraman and Yansa, one wagging your shop. When you didn't send a man who didn't chase many people who moon or no chain, no trade jump for your one chain, and a Yansa, and a Yansa, any Amania in our walk. It's a wood yammy now, the book of Ecclesiastes 9, 11 to 13. Babu Kasa. 9. Me part of vest the Babu Kasa. Etifia Samano. Tia Babu. Nyansa home fast was Nyansa home fast war. Any Hunu yet. Any Hunu yet. Me Hunu, yes, sir. Yeah, yet na night. If I say so, Masu Hunu, what we are see where you say. And yet, I want for the American to Mrika. And you just said, who's been previous, I would you who 2 minutes what you are in some. And yet, no matter what you know, and yet don't believe Massad, you are what didn't tear the chest of Wokuna, what in here. And yet, I for the other would you do one or the Adumu. Yes. And yet, who know for the crowd, and you would ya. And yet, before the enemy, and yet, before the enemy, crowd, I will be so close school, but we saw school about them. A branding crabia, and branding crabia, at 2 million, a penny, up at 2 million, school about them. Obi susu sabi wan posku esu babia nyakopa pejara du baby and nyakopa say me come mrantie ne maba watie me say papa hunu say you to me ni edu eje babia wugina no a ba nyakopa say
te once who say and no one want any. Conim dear be on one and so. Whatever when him. And when you go and can fatal. Because nim geni ya de present animo nyamo no wo bia kostu akọ present de but you go pan fa say dibre na yadan no to ye young guy we a young boy na benya dibre bia mo adwenya sharp yes enya how for the enemy to da bi aye odum wow aye odum na odum wura no say men kama man say nyanti asia say enyo onipa bia nwodi ni nsam da bi enye no mna ma de no ko obi betini akwa sua say de boxing but when you go bet man obi a on control ni da ba bono ebe ya o anama gija so obi amono obi bo no okay Premium Crawford at the age of 20 years and a Odonya world title brings what Boom Crawford come fish and you are saying what Boom Crawford why do you go pass what time I had as Tyson obi babo Muhammad Ali ni time so ya no onye go pon ma ne bu obi na ba bo no no the ending no want Ali for mine Ali for mine oh Danny apprentice DJ poison obi bo no and no poison ne bre it e bre de su na wunya wonu se nyakopod wagya ba bia no aso ne mu ye yes kra so Yesu mu ye ama when free wonsa so Yesu mu ye ama when free wonsa sawu fana wa fankwa sawu jana wa fowo so Yashua mu ye ama when free wonsa owura fi ohun se obi na kura o owura fi se otwadi amponyago pound na obi so oh hallelujah no manama de no ko domberi ma ani se me ma ho odi na bia no there be enye hunumufo de na hunya to your president enye wotumi o there be obi na to abama wo ani ne ko poju odum wo yes e ma wura mfi se me na me tibi tumi wodi tumi ni free hin enye nimrifo de ne monyam me poju animdifo yesi papa wa anya nimonyam obi wa wasua wo ma chan no yes and so dibre no de ukra no when you say dibre no let just say nyim die no ne yedi nya say dibre no listen to me nyako poti mo bi akwa papa hwe akwa na so awrezi no esikafo bi wosika back to bi and then crofo PhD and crofo bi sikadi bi ni bi da bi ejeni na so wan hu say ye fro bi ayi obi na awrezi wa na say wa ho adi a oso ba tia wa so yes Debbie, I didn't pass me met two for now. Yes, money now also. Yes, I want to say a war, but you know, be Debbie. And you before the end when you would give for a mechanic. I said, I need to give for make me one who died. Copabono, Obia quiet your Jacosus, you wouldn't be but one meet you or quench my Debbie. Etimi me fedi mo nyama masa wo Nyankopon no aye misano yes because obi akina kontu akofa baby a anso Nyankopon se wo me fasa ni mo nyama no no wow etu ntimi nkai baby a wo frɛ etu ye sure so wo Germany Germany awo no when the raise wo obi akọ wa donkey Bako Germany no yedi visa kono obi nyi the same visa people near the Germany obi nyi the same edit but on him use Yakupon raise ni sana antono so aya wona from nowhere no and abatos no say awrafia bia ba mu etibi meka nchi ose wa ho odin no eni wo nsam enye no manama de na okun there be enye nyansa for the people obi abopa but we didn't boxing ring ma ababo no because àwọn odin ni nya Moses no ye peja no adwen no because obi ho betimi atoto but onim dodgings the blow bia obi betu bia land landing so nema uto fam no yes oh eto obi wa bopa but wa born in chase with many boxing wear title there be enye no manama de no enye no manama de no okun
enye hunumufo de na hunya aha no se enye hunumufo omo de ne hunya if you be put degree na so sabe do obedi adene another bisa question lecturers yi oh yeah lecturer hallelujah amen and what chesi can you be bad here Hey, Papa, some men been okay. lecturer no why human ono chesi can you be bad ade wo bre nim die na ono lecturer no wo no akola ne papa no nyade Eni. Hey, ewiase beni. Eyodum ampo. ti odum no dum na wo ye waje se wo odi ya na go poso batia yes enye nimdifo de ne hunya keje ko be se de shut up am come anu tum Hey, enyo mutumi dabi enyo go na ya wo sa na basi le di krofo dilem nya chiche nim di ama anka won ka ho dabi wo dia mesi wa kasa check background say wo dabi nah. because bia wo chira no ayi obi na di wa kwagina sa wo dom na dom wo no and wo se me ntumfo na awurafia bia ba wo mu yes ayi wa say wo ana me mfa libya na mkofa france me wura libya me bo madam france so na mkosi spain me wura spain brand so me do spain asen be nya sagma wen mu konya broni bia nu adom ana broni bi ma me contract na me broni bi adwuma na broni ni wi no de nya me bia gya me enya wa But you know, connection my creator. Yes. What do you call be call we who for we? There be. It you don't be na dum. enye hunumufo de na hunya You hunu man ka we. Ka be bia fine desert so ka we. Enti na ye what see wo ho de na ko fa ho. Bambo bi na kura wo no. Anya papa bambo. No ma me bambo. Ayo su bi bambo. Yes. Twadiam po no se ni ntu so wo nipa wo di ni nsam. Na wo no twadiam po na ko no no dia ye bambo ama wo. Anadwe bi kanfo Yesu ama. Amen. Kanfo obo ade nyankopon ma wanadwe yi. Kanfo na wiye yi. Kanfo na anadwe yi. Animachi. Na wo hwe onyankopon chiri kwan ye hwe na chiri kwan. Na susu wa ho say ye me na me. Enya wo. enye nimdifo de ne hunya Nim di for die ni dai. Animonyam. na ebra ne nkrabia to mu nya Bringing crab there to me to me. Obo so be from nowhere. Onya Mr. Nobody. Ni na go find somebody. Hey. Nobody know any somebody. And it's how free nobody nim. Now by somebody. Now go pass me to know. yes When you to know the book of Deuteronomy 8. That's number 17. From nobody to somebody. Chapter 8. You're very careful. Verse number 17. Go. What's it? Shana wan kase. Hey, Mr. Nobody. Shana wan kan wa mu say. Hey, mami awura. Ma ho de ni minsa. Also for a shed one cut the biara da. Sa Ma ma ho ho de ni minsa. Ayadin and ma nya ma ho. Tina ma nya me hu. Oh, hallelujah. Was it in the other day? Was men kase. Men kase. Ma ho den. Wo ho den. Ani minsa. Anyone sa. Na ma nya ahonyade. Nya wa hodie. Na duwa be jama bia wagina no. Na mum kai. Na mum anadwi. Kai. Awiye yi. Kai. Anopa yi. Kai. Ahimachi. Kai. Kai was so near asase. Kai ra ni Nyankopon. Awura di Nyankopon. Ono ma wa hoden. Onu wa mo ahodere. Awde nya ho. Ana de nya ho. Hallelujah. Amen. Kai. Can one mu TV no? There be and try. Yes, row and try. Why na do akwa mo do abai? Obi kwa wa nyarai. Wama. Oh. Wow. Hallelujah. amen Men kase ya wa wodi de biara da. There be that. Was it mean too for Tom? Yeah, what drop the patch or sick and it was my boom for me. A chow my boom for me. dabi MP, a chow my boom for me. There be. Minister, a chow my boom for me. There be. Uriah from I refuse. Kyle. Oh. And yes, I'm Tiana Bow, who much now? The foot one babu on that. Oh. Calm down. Yes. Oh, through too much. Brafam. Brafam. Oh, bra. Body, I'm not Saban. Amen. I'm not Saban. Amen. Oh, him. Brafam. Bra. Nana. Busia penny. Tino hini uba unscience fair dying. Okay. So I train nipa. Usai nipa. Let us say, Pennyfo be ofie. Sana woba. Asana woba. And I will from Tifobuo. Am I warm? Ama penny. Ah. Usai pennyfo. Tifobuo. Semudu. We are no ase penya wani akasoro. Yes. Sa adenti na fie kakra kai mu. Me nkwa no nyabo posa me. Na
memedi akonya hey wura fis how twedi amponya refia ba wadwe ye say wa ho odene wasi kana wa kan wa kuma mu say e ma ho odene wa ho odene ari mi sadin bi so obi adu akoko anso da wo koko no won kasa wo koko no kada koko no kada ye fe koko na hu mobo so bi wo akodura papa koko na kasa no wo abisa kwese ko be na koko fa so Brian obi so nya daje oni koko as de wo koko ni ba no untando de wo no ba ni ba no anya wa ho odene debi anya unyansa debi ayo onyankopɔ dom bi ɔde adom wo sɛ no ni ba ya dwene na be ka wo twadi ampo onyankopɔ bɔ so ba asase no wachi mama ne hu sɛ papa na me fo sɛ yamia sɛ nyamia ayo wo so mji wani monyam jo na sɛ jo tonto be di wo hene ayo wo na wo di hin ma bra bom ana medu sam pempen so yi fa ni monyam ma wo so nya asase no nko so hu mɔbɔ nipa kasa sɛ na ho de wo ne nsam Look at the book of Jeremiah chapter 9, verses number 23. Jeremiah 9, verse 23. Bible nenkasa. Somebody see ni. Somebody nyako see ni. Emonya sa phone se share ho. Enso mu gusu ye. Tuno. Do officer. Kai, papa the company no wabie nu. Office what the tumi a. Papa no wabie company. Wo se na ho adina. Emonya sa phone se share ho. Patro check your background. Take you feel free. Mu ye company. Debi. Anka mo nka ho kra. Hey, take you free. Wa hwe mo US. Wo hwe mo Canada. Mo fie mo tu kwan. Debi. E ban se na wo ko ade Jankopɔ aye wadom atu kwan. Wa ha na obi nti de okwa ma. Akwanto no obi atu bi o. Visa ye de tu wanya bi. Bi pancreas de tere o ma bi wanya bi. That wo hunu ho ano. Ebi asabni. Wo ti wa 7 producer. Enye school na wo de wa brochi. Debi. E kaskwa ka wa badada. Ya bo badada. Onyankopɔ na aye wadom. Sa wadom no. Wo fia o se be hawo. E ma wo mfi. Mo ni penya sa phone se. Mo ni penya sa fo bi nwa no en kekansam hunu bi. E wo ni nyansa ho bi uni brama bramit. Na de ni pa bre but unkai de ono so obre no de obo ho ban. Owa hi. Obi so abre wanya ewu. Obi abebre se wa bre papa. Wa bre abebre wanya hwe. Oko. Wa bre wanya bibi unyi wonnan se wonnan Yakob se wa ma wo bre na anya dai. Anya kwa. Emo ni penya sa phone se. Emo ni penya sa fo bi nta ba bi nye tu no. E wo ni nyansa ho. E wo ni nyansa se ya me. Wo de fo. Sa ya me ya me no oluma a oteso twedi odwa papa. Na de family di pa fam gwe. Wa kasa bu obi mpo. No du ba bi no ayeso ono a. Wo ti se no wo sere. Ana kwame o se dey. O se. Kwajo no se dey. O se ono a. Ya ono se dey. Ono a. Ana ya wo ni ba bi amfa ofri ye. Ana na ya wo ni sa so na che jare wa. Na ya ono se se no. What ya we nipa kro timi dwala say why mo friend mama o chala pam kan say on share my office I saw a police penny pa na tinya work ya ma sabe constable bi when you be be jira but say constable bi e show bi so ho na who ASP and I say DSP and I CAP mo ti office now te say sa constable na na mo so no be chief inspector no asem ya kodi nim no so won yamu na nyamu kira na what na say nipa so ze ni nipa gra fi no mama na ntra na constable no Pampo, who be sa, who are Jalai, Onipa Ahoden Nni from nowhere. Now you are one of the Pejano, Obeja, no, you're too no, what Tia no Jalai. Now, can you go porn or boss or bass? One guy do have a pim sabi, who feel Crawford to Fiona, or you almost so one, or no Yako portrait jump, Yabu, I can't for some hallelujah, amen. My brother, come down, Braffa, you have a count, amen. And my what if I don't want you from what time a bitch and one, I want to hold What the force? I said, oh, Nadia, men, she saw a neck for check and your paddy. Yeah, when I want to pass the be a deeper one, so limited. So, Nimians, well, who sent me near Grade? And I said, Dini, Heradiaba, Mawo, Dini, oh, Mawo, Dini. Yahweh, my brother. Oh, yeah, who money person? Yeah, when I need passion, so limited.
onyankopɔn bi nyama wodio enimi nyansa na ye radia wo mi mabo watie mi su au enyama wodio onipa hu sade we enimi na nyansa me pacha wo to so na maniemu abra ati krofo go mpa mo anko because you go pogunu say san krofo na mfo boni di amma babia 2 minutes free ya and you don't know ni babia you say what about babia nam so me pacha papa obo timi bunkun tati mi say bunkun tati say kwanya wo fa so di Emfreu. oh yes gitum say by chance Yes. na san wodin no ana na me hwe ni wura Yes. so ni wura se ohia wo nkyɛn Yes. so obehu ne sɛ ɛyɛ ono nyewo na nyewo Yehu ni moni pansa ho. yehu na mani panhyɛ no So ni mede. pagya wani a Wo ru se me yewrade. rade Nyam ya doye. wona wayɛ me adɔyɛ Ibota training. wona wabu atantiri ba bia so bi so o Me na me ya de training dia asase so. awurade ɔyɛ de ti ni o na nka me da me ne wan When the so many. school ya nkobi wo school nim dia do ba bia de pem ya no nka wo no level na wo gyina no There be. ye bi wa misi law obi aye lawyer oh obi aye lawyer your friend lawyer your friend lawyer na so oni asam onya case bi ndi da Debbie or pedin lawyer na keke no dia ba no dia bobra obi so aye lawyer Okay. de bia okokot obi so ye lawyer obi so aye lawyer onko court da no ankasa so na ba mabu am because case bi obedi bi olusu on what we did here on one ho e di lord pro sense Okay. eh we are be ni yeah lawyer gidi wo lawyer no obi so aye lawyer onyi din wo lawyer there be o hwe no kra wo hunu the lawyer wa gidi no e obi na pagya wo yenti ameka sare se obi so wom yente ne nka do so aye lawyer adwuma bia nso atenka ne bam yete nka na nya nkrofo e ma mo de o masem beda wo nti wan ne kura we eni menya mo de ma wan ya the boss so ba asase no eni pa chutire nu masem wa Jeremiah chapter 10 Jeremiah 10 23 verse 23. ko Awurade. Me hunu se. and say we dem be ya dwene na obebọ mpa ye ma edwamura ami a otibi kodwom na ti be be kan ska obi akọ oba wankan hwe oba amomu no nkrofo na tirigate no be da ne ka wo de oba afie no nkrofo a frefro nya so omo ntwan na oba betuo mka jesu nyakopọ de bi adom ti babu Awurade me hunu se. eti ne nyakopọ se menka nche o se Onipa kwani ni Nsam. onipa bia o tie me anadwi o tie me na po tie me awie wonyi ntum se onipa nkwa Wakwani ni Nsam. wakwan nyadai Eni Nsam. eni wo nsam Eni abane ma Nsam. enti wo ye bema eni wo nsam Sedi obetutu wo na ye mo. oba eni wo nsam Sedi obetutu na mo. wo ye ohina eni wo nsam Sedi obetutu na mo. wo ye president eni wo nsam Sedi obetutu na mo. wo ye minister eni wo nsam Sedi obetutu na mo. wo ye MP eni wo nsam Sedi obetutu na mo. wo ye pastor eni wo nsam Sedi obetutu na mo. wo ye teacher eni wo nsam Sedi obetutu na wo ye mo. lawyer eni wo nsam Sedi obetutu na mo. wo ye judge eni wo nsam Sedi obetutu na mo. wo ye driver eni wo nsam Sedi obetutu na mo. oni pe biara wo tie me biara nsi ye tutu ya na mo no obi na guide o even kan nim je bi ba uti me nya wona de ba ye Dabi. ade nya wadwen Eti Awurade tia me. enti onyago ponse Jeremiah say awurade e se Tia me. me pempenso bi na wo nsam jimi a Tia me. tia me Ya me sedi afata nko. Jeremiah ono na afre ono na frɛ sɛ nyankopɔn mesrɛ so wo sɛ jimi atia me Ya no sedi afata nko. ya message ye fata mem na mo mesrɛ wo Enyi wo bufuo so. memfa bufuo ntia me Na wa nwure me. nyɛ sa bekume ade na Jeremiah yesa Jeremiah yesa die wetu de sɛ de bɛyi a ɔnkɔ hoahoa no Yes. sɛ wɔru sɛ me ma me ho so a watia me yeah uhuru pɛ sɛ papa me wure yɛ fi me ho pɛ control me right bɛgye sia control me ɛna wo de sa bi we frɛ asia wo gimi that's why manim ɛno wanum TV no and try a wunya ho kakra wo awari ya wo gya wo ira ko ware foforo kakra ba ne ho ye kakra yo benya ye eh
we are somebody can preach that. Me say nipa unya ya se beso. Unya ya se beso. We are say, me say unya ya se beso. Amanyofo, unya ya se beso. Obi ba be yo, onya ba ye fe no ba odun adwen foforo. Unya ya se beso. Oh, me dey me nya dan kra ba ko me na dey ya. Onya dan kra ne for we friends say self control. Onya self control Bible say. If you give me pay and die ahodo. O pe palace si. Unya say beso. Ona me kra dem de car de bi moto. Yeah. The second moto within we no reka. Me car no kra nya ketu bia. Share. Basa ewia say. Bisi unya ya o say be den. Ebeso. Unya ya o so me ha kakra bi nya crash wo boa. Akwasho sisi anu operate. Onu be kun kra. Oba de evani sen. Amen. Wo de se be boa o ka kire me. Unya ya so. Yes or no? Unya. Yes or no? Unya ya so. Edi wi aso de okwadma ka na no anu. No bia kwatwa okwadma ka sa me nyini wo de ento wada. Me se wi aso unya ya so e be den. Unya ya so e be so. To obi pra o me de unya we bia wo de me nya haketu bi kra. Okosha wa na efe wo prefofro. Unya ya so e be so. Oba de evani sen. Amen. Tina mama your phone timi ni kura ma no. Yes. Unya ya so e be so. Who's on the path and Nsam? Go ponsi. Nipa akwa eni onipa bia nsam. Eni obana Nsam. We are Bema. Jeremia say eni nsam. Said on number 2 na mo. Say onipa betu na Jeremia say awurade di obi otutu na mo bia ka say ono oboa. Enti awurade tia me. Enti awurade me say me ko ba bia ya tia me. Awura fie na mani pa awura fi ne ho. Ama ni kwa wa no say na ho ode na duanya ne ho. Na ho ode. Enti ya me bi wura ye fi me ho a. Tia me. Yes, no for sayare baako. Hey, say wa me obi twa adwo. Hey. Opeso wa kire se kaka nyina wotu. Etwe na adwe ye nti no. Wadwo twom. We fi ayase ko anum. Edu otu kaka nyina. Nde fe ne ban sa no a. On ka se awurade nyakopa fam so metu kaka. Otimi fan de nyakopa fam so metu madwo twom. Me tumi ekura me no me tibia bibia bi ha na wajala no ana nyame aka wo ye hwan ai na go pop best asem no so for me do ya me wo do ya wo ni me ha nyako pop best ankwasi asem on pesa wa bra sa me nyanko pon no kura me no very good enu nyam no ma no ya je di monyam na fa we mo wo sasabro ya je di monyam na fa je di monyam na be di nsam dia the book of Proverbs chapter 12 verse 1 was here chapter 12 verse 1 ya panyi say ye ntia na dia ani oso was the odo atenaten no say ye tia wa tie the odo atenaten no odo nim die odo nim die na de otan anim kan wo ya boa ma bu mfu hwanu anum TV no ye tia de be na onyankopɔ bu nkofu to kan Jeremiah 46 verses number 21. Okay. Jeremiah chapter 46 verses number 20 46 28 yango. Okay. 46 verse 28. Hi. Na woma ku Jacob na semini. Esro. Yankopɔ ka che Jose Jacob Esro. So ma ho kwansa me na me kura wo dia Jacob ensuro. Awurade asem nie. Awurade Yankopɔ asa wo de ma Jacob nie. Medi wachi. O se Jacob medi wachi. Mema amanama ye me bom pete so mi. Nyina ye bom mo pete so nyina ye dan. Awiesa. Amo awiesa watamfo nyina. Na wo de wo wie da. Na wo Jacob de wo wiesa. Metiaw. Na mom no wo ya ahoran ya ma ye dan. Metiaw. Sadia fata. Tiem wodin. Also betiaw sadia fata. Gonyankopɔ man ni bebia nkoto so hwena mani. Ebi. To come Proverbs 15:10. Who dey tell me? Proverbs chapter 15. Verse number 10. Into obodi asem. Was in tiem wodin. Into Onyankopɔ se entiem wodin. E wo homa de oripo kwan. E wo ma do ayeden. Opo kwan no. Na de ochie nim kan no. Na de ochie nim kan de ye tie no. Masa wo ran calm down. Obewu. So anya bewu nkwase ewu. Anya bewu nkwase ewu. Wanya bewu nkwase ewu. Wo de mo hran. Na mi tumi ma ho den. Emia. Sa mia de papa ni dwalai o.
o dwala kekekura o dwala se wo de animonyam bi ma mia samia no onyankopɔ yɛ madom onyankopɔ adom nti na me gina ha wamu nyankopɔ wama obade hu sɛ wonye animonyam no nyɛdɛ emfa ebi ne yɛnua panyi yɛ fɛ besesa ekɔgye animonyam fa yɛ nyankopɔ dwa ne la with the book of Daniel 5:22 Daniel 5 verse 22 into obade asɛm the book of Acts okay Daniel 5:22 no what say na wo mi ba Belsasa woni mi yɛ nyina de Belsasa tama Belsasa na ne nananom nyina de animonyam ne ani dia ma ɔbɔ ade ya wa no ɔno de obedi ade ɔso ɔno na ne tumi na ho ɔde na da bedi akonya woni mi yɛ nyina de yɛ nyuso onyankopɔ ka pɔ kɔfa ade abɛbɔ nsiri ɔde bɛkyele ye babu was na woni mi yɛ nyina de was na wo abranti from Belsasa woni we nyina na so wa mra wakoma ase woni sɛ utumi ekura nya wo papa dia wa ma ho so atia ɔsoro wura ma ho so atia ɔsoro wura na wɔde ne fie anwene aba w'anim fo mo ho so tia ɔsoro wura asofo mo ho so tia ɔsoro wura church member edi party achi na ɔkasa tia nyankopɔn party nti yansa ne nyadwuma wano no umma party dokoro wa to the sense wure fi nyankopɔn creator tie babu wose wa ma ho so tie ɔsoro wa ma ho so tie ɔsoro nyankopɔn na wɔde ne fie anwene aba wɔde because of amanyosam because of sabi previous wanu aduanya opedi ni pani mani monyam te listen to the Bible wose na wɔde ne fie anwene aba wɔne eti nyankopɔn fie anwene na de wo ahemfie hɔ no wɔde aba wɔne the says akotam cap no woni wa brempɔn no akɔtisa na brempɔn wo yire no akɔtisa na me yire no penafoɔ wanu munsa ɛna ɔmo bɛnum nyankopɔn gold cap munsa wakamfo dwetɛ sika ɛna wo kɔ di no kɔ to dwetɛ sika so kɔbre dadeɛ so ɔno akɔfa nyamfoforo bɛhyɛ na nimonyam diane aboa nyame sɛ onyankopɔn te so no wadwa lies a wɔn hunu na wɔn ntie no ɔsɛ wo bɛsɛsa na wɔn ni mu hwee no ɔsɛ wo me bɛkyerɛ busum aduama buro na onyankopɔn a efe onyankopɔn no a wo humi wɔ ne nsam onipa homie wɔ ne nsam no a wakwan nyina ɛwɔ awodiɛ ya kwa wɔ ne nsam no wɔn ni no ni ɔno wɔn ni listen ti wo hwan na wodi ni saa bo ani di no body ma wa ya wodi ma nua nya bo wo gu ho ani mu as yes edi ekura ni nyankopɔn ho odi na kura wodi ni mudia ne kɔma ho ya wo wa mo ya wo wa bia tababu aboabo no di ja tum so wo hye baabo na wo yɛ de ni nyama kɔma ho ya na de wo hye baabo wa hye nyankopɔn ma na ka kyesi nyankopɔn te krata anu hwɛ mokwa mutimi ka kyesi ebubu busum yembu na nanom ntwene na wo na wo hye baabo wa hye nyankopɔn ato na bia ma dwe mse munim nyansa kan wan mu TV no and try Bible say wo de ni monyam no nyankopɔn onipa bi atumi na ho ade wo nyankopɔn yes power nyina ye greater than ya obo ade ya wade Acts chapter 12 tie Bible verse 20 tie Bible Herod wu eyehu Herod so be di akomia Herod nkwasi ase ni wehu na afia na Herod afa tiro ni so de mu abufuo kwa eti oya no kro aba ne nkyɛn kwa wɔde bɛbɔ ɔhene da bɛhene brasto koso sɛ ɔnsrɛ ma wɔm koso ɛfiri sɛ na ɔhene asase so na munya aduane da papa ti na kwanwa mu na nkɔfɔ bɔgye so na dabi a ɔsɛe no duruyɛ na da ɔmo hye duru Herod kyɛ na hene Herod tadeɛ kɔhyɛ na hen tadeɛ ɔbɛtɛ sɛni atwa so ɔbɛtɛ na sɛni akwanwa mu ɛna ɔka asɛm kyerɛ ɛna wɔm obi na no ka na asɛm sɛ na ɔman no nyinaa huro sɛ ɔman nyina bɔgye King Herod so onyame bi nini onyame bi ni wɔadi anyɛ nipa na deɛ wadi ɔno onye nipa amoromo hɔ ara ɔso onye nipa o hey my brother and asofo ni kura so ɔmo nye nipa ai onyankopɔn tini firi baabi ɔma yɛ tumi ni nkase nyankopɔn soma ne nko a ɔsoma na Yesu kura ba fam kura gye tumi so ɔbɛyɛ nipa oh yes ade no abɛyɛ nipa na onyi nipa yɛ ne ntum wo kwa no ama yɛ nsɛ fo wo kɔ nyankopɔn no ɔde waba kura no a ɔde waba nipa eti yɛ nipa ma yɛ so yɛ nipa nso yɛ nipa Yesu ka sɛ mfi na ko mu hu nipa ba baba no oh de wose with no me de me nyu nipa ba is wo ba no de so em anim
Is a one as I say, or swing you yamono, then Cassin point to me now who are doing Smanema and your hawk, then you more Bible from Genesis to Revelation. But when you put your 2 minute mawa, you pass yono, G2. O mami you know grow say Onya bibini King Herod yame. Where dear enyo ni No nyeni pabium. Amumu hara. Wa amumu. Awrade bofo ebe born. What? You na go ebe so channel. God damn it. Seven fan money No suru bofo man wow. One fan money yakupon na. Eni monyam no wan fa man yankopon. Na wo yi afa. Eh. Odore moa. Bible so wono no odore moa. No jam. Oto fema to ansa no apro. No apro. Ni yeti yankopon man yesa. Opro se de be a mo rasha mo nyina be ya. My balance to a pamuna don't feel because of Wow. because of to the pamuna don't feel in chain. Awrade bofo be born. Ready for never born. So one fan money yakupon na. Monyam yanko puntra. But I'm fan monyam. Papa mi fa show ma. Tiba Mark 10:17 no. What's na offer edi kokwan so. you to Freddy Coco. Obi tutu mi ka be kutu nenim. E bi sa ne se. Church for papa. Edi na menya na menya dan kwa. Jesus si ne se. Adi na from papa. I did not friend papa. Obi ra nya papa. Obi eni Aji obaako. Onu ni onyankopon. Oni onyankopon. Hey. En monyam mani wura. Die ni monyam Yesu die ni monyam no mani wura. Hallelujah. Amen. Obadi ya wemna nsra be. Amen. Oni pa wodi ni nsam. Debi. Papa ni wo nsam o. Debia. Baabi wo gya ewo se wura tokro bi. Anse na saa de de ba. Obi wura o amma. Eti saa ba na de ba no se nya wo dia. Ono de wura no de wapie. Ugituma na wonyi ntum. Mini asem yaka. Me sure kwadma lungu onyakopɔ de me careful di me afa. Because my ho odi am atwa ntro. Bia. Oh. Because ya me a me din atro kase pa. Enya me. Babu we ni de no odi amaye no. Obi asue so ba bi kakra me wura kakra bia no. No Nyankopɔ ama member yeso. Tan wodi we mi kase ya me a me atro. Yes. Because I know meaning baby be free. From nowhere. Or brand new crowd, I say my family, no, a school, no, me coin. It's a bit me, brand my money, my family, my tete, my family, my casa, mia. Sandy and Pacific, Sandy and Pacific, 2 Trimuna. Baby, oh, Ryan, and you want the bee. Obi Raw, ma. Yeah, whoa. So we say ni media no a esi wan kasa kakatrim bu kombo wachi bo playback bo say enya wa The beat. na won deserve na your dum bi Yes. na bedum so dum na bedum wa bro ho ase Yes. so dum na bedum afan monyama no Yes. ani bra be do some pempen so yi me pen kwase asem we jadi oje Asa na ho na odi bre. enya wa ho odire The be. enya wa ho odini o don't try anyone want the men can be sad that Job chapter 4 Job chapter 5 verse 6 Okay. We need maybe in from Job chapter 5. I'm 5 6 to 8 Says verse 8. You talk about the Nsam. Osi efrise. then Emusuo. Onipa da Efifim futuro. musuo we efifim futuro mo Dabi. musuo obetinye mu we akoto so yem we akoto down kwasa ajampo No how so. esa ho Nyankopɔ nipa dodge No how so. Enfufrim fo. Dabi o Wo ne pamo how. Onyankopɔ so wo nipa mo how na so ni o how na wo wiase nyina no wo de nkrofo dodge Yes. nkrofo dodge o ka se otumi Dabi. ka se wa ho ode Dabi. Nyankopɔ na de wo dodge saa san wo din wa na dwi hallelujah hye na de ni mo Hallelujah. hey the Bible Me pa cho say. Wo ne pamo how. wo nipa ya ba to how mu asase so Say the oja from to cross no. se die ja from to kwasoro no Enti anka me sana wo ho a sana wo be se o how wa no obi won mu a bi bia be san no nyini po nyini pe anka me ne wa. na nka sanka wo be
tie ma na dwi beti be wie tie ma na pa yi a anka be hwe Nyankopɔn chiri kwan anka ugu sankunta wa wi a ehwe Nyankopɔn chiri kwan ka be hwe Nyankopɔn chiri kwan na me de masam nyina hye ne sa na kwa hye ne nsa ati wajin so adu adojin tri oso wa how etutu seja won esa be sa we oh na trouble be from where from nowhere na trouble be abobi so na we aba onko an Nyankopɔn du nem na adu adoje wo se ye wa nyewa wona mo da de se che na shaw dabi ba de vanessa kan amen wo she helmet bi dabi wo she helmet da dabi but Nyankopɔn ye wadom wo se wi ase ye da how mu it is oye wadoye no do kɔ no do ba odo kɔ no do ba odo kɔ no do ba no adanase yes edwadie mko aye di ni kura mpo obi kodi dwa bi boboka yes obi so adidwa wa mboka wow hey oba de amna sra be amen so oni ba ya adwena ba gia tumi say papa nyama ho dini a eno obetre wo shi yes ba de nyama ho dini aw e wa ho dini aw so mi na ji wani nyama jiuna ase yes ya de mau jiun kan ya de mau me fa ko ba hwan e wo na me de ba ma wo ono a nunkuto babu ni kasa chero yes asemo kale mu do tu tie no atia kwachi osese ka me ne wa anka be hwe Nyankopɔn chiri kwan ka me hwe Nyankopɔn chiri kwan na me de masam nyina hye Nyankopɔn sa na do wasem nyina hye Nyankopɔn sa if so no ya ade kese ni hwehwemu so do no wa ya ade a ka ade kese anya dan eni hwehwemu eni wade so ye ntimi nkan enya wade a onipa wakasa bunkunta wo adwiri mu a ena wo da dem obeyom wo da dem Switzerland wo da dem Germany wo da dem Italy wo da dem France wo da dem US wo da dem Ghana wo Kumasi wo Takrade wo Kofodia wo Greater Accra wo Tamale baby a wo hwe no bunkunta eti eye wo wa hoden na de wo baby ade ono dabi hey ono ye wade ntimi nkan de wo ti bi sini dan no pa na ma wo si ye ya we na you want me rent it down what them one why na mo nya ba bia da dwojo adan oba ade na tano why na do akọ fom do abafie yi oba ade na ono a ya wade utumi nkan Nyankopɔn timi ya wonwade onipa wo yibu nkonta dwe ho atum se no connection ma bi ntimi nya sa de wi o men so to asase so o men so to asase we so no men so baguram no men so baguram no nya o de ahombrasiafo tena de yakron o de ahombrasiafo atena de eden ekron din o se we mu no because me kopeni me die from mu pa na enye ye mi mpegya omprekope tubo se obi ofi o Nyankopɔn pegya na enye ni die owo enye ni school okọ he Nyankopɔn so okopedi o de ye die bedom what dia hombrasiafo tena de yakron hombrasiafo tena de yakron no ma bobo diefo no obi obi odi abobo o sko yediem ya bi we musu ofi o we mu too much mi mpegya ba ko ho mi mpegya mienu mi mpegya we wa eya ko diri bi fi ba bi na nanso ose enitifo tiri mo po enitifo ho a onitifo ni be ma ko prea Nyankopɔn se wo di wa ho de be ye nanso me e ma wu so sidi ose mo tiri mo po no no ase nkofo bi tiri mpo ene me pese Nyankopɔn onu benya grudge dabi di anopa awie anadwi e kanfo Yesu ama amen umfa Yeshua Messiah so owura no kraje nkwa odo kodum na jante o say he is the way, the truth and the life also be nkwa jante just why then onam so hi dinami tufo ne yes awurefie na aba omu no jai sa awurefie awurefie tan na ade hanta bia be wura mu ade hanta bia be wura mu awurefie tan dia hanta bia be wura mu Job chapter 22:19 Job chapter 22:29 okay 22:29 Job 22 eni tie won mu dia nwa wa bia be hye nkofo bi mi Job 22:29 tuno so bra wase a enne Onyankopɔn so bra wase a obeka se maso wo ho obeka se maso ho ahombrase ni die o mana di ye na die bi omo e to aso was na die onni bi mu mpo koso obeji no koso na wonsam a etie no Onyankopɔn nsam a eden etie no koso so na obeji no eno de gini pankwa enye wotumi no ahoɔdene oba the book of Proverbs 22:27 verse 2 atie
Okay. Proverbs 27. We are quotation be crop baby the pa. Okay. Proverbs 25:14. Okay. Proverbs chapter 27. Go. Verse number 2. Go. O say, ma obi yi wa ye. Oh, I'm moving here. Enyi wa ye. The giants are 2-0. Enye wa no. 2-0. Eyasemu. 2-0. And I mean say nyema me ye no. Ukom kofunu mu jomo nu ha. Say mu gamu nya yo. Eyasemu. Ma obi yi wa ye. Enye wa no. Oh boy. Enye wa no fafa. What's it again? Oh There be person. Oh way. Enye wa no fafa. Kasa odipa betinye wu ne. Betime wu achina. We ho. You can die at anywhere. You can die at any place. Wow. What's it mobi yo? What's mo bi yi wa ye? Enye wa no. Oh way. Enye wa no fafa. Na ya me na jay wetimi akone ya. Obi ntimi ko bi se Nyankopon question. Wetimi akone ya. Onipa nwoni ni Nsam. Dabi. Wetimi akone hu be nipa hu ni ne. Si o che no ni ho. Di wa mu ye 2-0 no Proverbs 25 no. 25. Verse 14. Na Your dear Chedia. And ye me ye nyama yo fo bi suba no. Your dear Chedia on my head. Di achede no mfa maaye no. Or the one What the wa no. Say anybody to say no come in from Frama. Is your name? Ade na wonyo ya no sa de 2 no. Me be yo no. Why yo? Unyo. Now the one sa no. So be yo so unyo. Ye nim. Or the achede no a o mfa maaye no. Or the one ho. Bible can say, hey. How about the Amen. Amen. You have got the book of James chapter 4 verse 30. Okay. James 4 verse number 13. Onipa nkwa. Oso onipa nkwa. Na afemu mo amukase. Mo bie manu a. Ena ni kira. To know. Ye be ko se ni se. Mekwa. Kurema kodi ho afi. Ko. Na ya to aton. Koso. Na nyamfaso. Ko. Na so munim de da be wo. Munim de be dane de bra wo. Mo nkwa kwa ne de. Me su hwe masa. Obi kraso ko aba. Nimi de nyina yira. Do on mo. Enimu nyama de obo so basasa. Tie Bible. What's it? There? Nesu mo ni de be ba china. Munim de be su achina. Mo kwa na den. Wo kasa ti da nkwane ya wo. Wo ye hura no ye hura la nkusa si na na. Wo free system num. Nam anka se mo kasa. Se ka kasa. Se ye wurade pe. Se ye wurade pe. Ni nya nkwa. Na bi nya tumi nya wo de. Hallelujah. Amen. Oba de amna srabe ni. Amen. O meji hin wa brabo. Amen. O mo ni so ntew. Amen. Kan wonu TV no. Zechariah chapter 4 be ka se ma kiro. Zechariah. Zechariah chapter 4:6. Zechariah 4:6. Zechariah chapter 4. Verse 6. Tie Bible. No boy me say. O se den. Ye ni wurade asem a. Asem we mu ntia ya ba ba. sere be branchen. Tie. Wo se enye tumi so. Papa wo tie mi. Enye wo tumi na di wo Ghana. Enye hoden so. Enye wo hoden. Na mo me ho so. Onyankopon me say hwe. Obi kura tie mi sabre. Ni yare bi eda no so wo no. Wanu no munua. Na wo hu yare no. Obi sa na duro ko esa yare na. Ontumi kire da. Enye wo tumi so. Wow. Enye wo hoden so. Maduro but a drop patia dia yare sabai. Ontumi kire da. We are sure say me ensan nya ndum nya enu awodo na onum nya kabo mu no. Wa yare sa be bi free ba wan kasa wonya dai. Enu no so bi so num bi wawu. Enye tumi so. Enye hoden so. Na me ho so. Na eye ne ho no de so. Asafo brade no wose. We mobo. Ehunu we mobo. Anti mobro no na asome na aso so. Eti be sraw so wa ho na je ni monyam ne fa. Fa ni monyam ma de wo ti ase ne no. Fa na de ma no. Ba bia onim de na akodro, ba bia onyansa akodro, u school akodro, u ye di akodro, ba bia wa kodu biara no ayi obi. Nyankopon na wo me nka nche o se onipa nwodi ni Nsam dabi. Hallelujah. Amen. Eni wo Nsam dabi. Fa ni monyam de wo Nsam no. Enye tumi so. Enye wo tumi so. Enye hoden so. Enye wo hoden so. Na me ho so. Na Nyankopon ho so. Asafo brade no wose. Na aboa mo bedu ba bia wo gina yi. Yes. Bambo bi free baby. Emfa ni de wo mu dabi. Tie mi na mo agenya sharp. Yes. Eye baby obi na de obedu anadwu bi kafu Yesu ama wo fa na wie na chiri kwan. Wo fa so fa ni yie. Amen. Na jazan no. Oba ye fanti asem na. Amen. Wo mi adwi ni. Amen.
Hey. Baba Simo ke mudo. Yes. Papa. Mudo papa. To back the book of Jude chapter 116. Okay. No we are not Solomon, you know Solomon asem you Okay. Jude. I me pe Solomon asem ne pa. Okay. Psalm 27 verse 1. Okay. We are not coming. Jude 1:16. I can say. Was it? Was ye enwimi fo. Your onkrofo word mu a. Omada na enwimi fo. Arena fo wodi wara wa kono. No ko nya bi channel se masa nipa bro, nipa ba bia nipa dwunu. Start young call said you call first no. Yeah, mu amresa. Yeah. Ai jai. O manu ki kan konkosam. Jai. Manyoni no so abre e na ne tumi aba no. Ne ho asere papa, ho asere. Na ne branch ye ba power. Eh, wona mo because I like. Who vote no de nya ba ko pe na wo. Edi atu aba ma mu na wunya vote no bum saa. Mo ma ne mutimi nya mu do. Ade a oba kran to bi ama wo. Sao nyankopon no ma wunya bum no. Ono aso no ma bum no so sa eso te. Ai. Tro say ono a nya wo. Ne preaching wa na jimi fo bi so te ba bi say o mo pese won chen kwan eva so preach. Nyankopon ya we hu ye mobo. Amen. What to so for we. Ba dia man ti ase yem. Amen. Omi omna sabe. Amen. Shepu oman no ba bi Nyankopon me di me dala shefa no jame Eno wana no. Yes. me dia na anya no kura na wo so mpa wo so fo ntimi ntamu ba ko Dabi. odom Nyankopon di adom ye no du bie wa no akasa twini kwa kire obadi awe mi omna me tie bible tie Se ayo bi se. Onimbribia. Onye hu de yeso hu no dama ho Debi. obadi amna sabe Amen. obedi hanu TV no And try ni braba. today na David hu ba bi Nyankopon di feel ba bi odi na beduro no was ye wa na me hwefo Psalm 23. 23 Verse number 1. ai Ewurade ne mehwefo. was Ewurade me hwefo Hwiri hiame. Oma me daro fofo de bia bia. se ba bi onu David free Oja me kwansu atwo ho. David hu say insua no okwa ho nyina no obi na ne ko Ojojo me kra. o se Nyankopon le bo no ho ban Ode me fa kwantene ne so. Ko. Didinti. ko Enso me na weso ka bi mu a. David say suma ko fa mu nyina no Ba so bode biara. ko Efri se ode me na wo ho. Nyankopon ne ho Wa ba no puma na ba chebe. kuma na chire yire Oto me promoter fo what ni. quotation where you be no da Nyankopon say what chire Nyankopon ayama no Wa de mo so me tri. wutimi me wa no nka bi Me kruwa ye maburu so. o say David chire say kruwa ne be ye ma ayi Onyankopon na doye bi na me kruwa ye ma bu so Yes. Ye na do ye kude be di machi. ye ni adoye nku de be di nachi Me nkana nyina. ne nkwanda nyina Me teruade fie da. but Ewurade fie da awo de enti ade wa ya ma nti David na say Psalm 27 verse 1 Psalm 27 verse 1. tie Bible Ewurade ni mi han. o say Ewurade ni me han Enemy nkwaje. Why na mi sro no? why na me so no Ewurade ni mi nkwa ho Ewurade de. ni nkwa ho de ne Why ni na me ho popo? why na me ho popo Nipa boni a wo hye me so. na Na wa wata ta me me no. be su swami a Wati. Na wo hwe ase. ni nyina twadi ampa ya wa bambo de boni nti Aw. nya mi tumi ma ho ade nti na ko be wi ase e tabe tremin sa wo bi so no nya na yare sa nya me Debi. bi etimi bompa ya ma obi no nya na yare sa to bi aso bompa ya uti ba ko pa wo wa no madura Emfa. na ko ji ase Nyankopon hey my brother ja wo chira no obadi awem na nsa ba Amen no. ti wa bompa ma obi na Nyankopon ya na do hu ni mo bonti ya me ajai anyamia Nukre. anyamio Debi. anyamia Debi. nti animonyam no fama ni wura Fama no. na bia no akoto aduro nti ntimi mfama Nyankopon What can some Okay. because him the baby a source ni free. yeah nti ntimi mfama no Ko de ma hwa na ya woni koto. na bi sa be sa ma utumi na kwatwi ni nkunu obenya problem Come ni nchire. ba ne sa pe na chi gu ho obenya Na chia wa say who obadi
I said, me when you be would be to me in what thing in a chigu. Massa who say, yeah, Bema Bobrizia, the chigu. Oh, baby, how bad you are. Oh, bad you are. Amen. Oh, maybe him. Amen. Habakkuk chapter 3:19. Why? Habakkuk 3:19. Okay. Habakkuk chapter 3 verse 19. 3 verse 19. One young coupon. Oh, young coupon. Eradino. Any man warning. Or no near warning. O change your for Yahweh Elohim Yahweh. Yes. Only my warning. Only a warning. Now, on mammy 9 years of frontier. No, me and 9 years of frontier man proposals soon for the jump. No, mammy 90 says from me. No, me and 90 soon be a baby. A JJ now to say, oh, pay no dear baby. Would you say no one wanted to do just a level? No. To one man fat a ma a drink will be a one Sabre, a brand tia woo nowhere. A bushman, ya, Yakopa one. To wood and family. I don't quarter the Yakopo. Psalm 27, verse 10. Major enemy na ejame. Obi wa ne papa ne ma mi nyina wu agya wo. Na se wrade de ochi. Wrade do ayedai. Ochi me. Nso obi wa ne papa ne ma mi owu. Eti wa the dedication nyina or ya drop out. Yes. We drop out nyina say nyese wo sheda na ya drop out. O papa no ma mi gya wo kwam. Awo. Aso be level abedu. Awurade de ochi me. Awurade no oji wo. Verse 14. Enu okura otie. Enti mo ani na awurade so. Enti se wo tie mi a papa wo tie ma mi wo tie mi. Mo ani na awurade so. Sha wo den. Ma bonya duru. Ma wani na awurade so. Ma wani yem se awurade wo nkuto ni mani da so. Yes. Awurade mani da so mi ra. Awo. Eni da so. Masia mitie mira. Ini obia me kasa chirafo ni we awurade. Ah. Eye wadum tina miti sedi mitie ni. Idia bravo Jesus sedempa. Eni da so. Ah. Eni da so mira. Eni da so. Masia mitie mira. Ini obia me kachirafo ni we awurade. Ah. Eye wadum tina miti sedi mitie ni. Tiene Etia bravo Jesus sedempa many dausu ah we mi amenyom ah oba de nhira bebre amen ma woni na urade so sha hodin na sha hodin ma bonya du ne woni na urade so woni ba bi e ma mi jaye kwam Psalm 28 woni ba bia hallelujah amen Verse 7. Let me go jebe. My brother. Awurade ni ma hoden. Enemy cham. Mede makuma to no so. Na wa boa me. Wa boa me. Debi. Wa boa me. Because my hoden am boa. Anu bi na pese wo kan. Anadwe woni awurade ntintam. Papa nyami o. Because me am boa. First can me ya. Bajimi nyamia ayawa. Mede makuma to no so. Kadi akuma to no so. Na waboa me, na waboa yen. Enti makuma ho asane no. Makuma mu asane yen say. Yedi nemu yedi wa ye. Ribrewo. Maji kwaba. Yedi wa ye. Ribrewo. Obadie. Yaji kwaba. Yaji. Wama yenso free baby. Psalm 18. Verse number 1. The Bible. What's it? Me yam. Yeah, me yam. And David said, "Already me yam." Nama do grade. If so, only ma want. I rather me what time. I'm a banker. Say, oh no, I am a Jeffo. And the wood will be shying. Said never pound memoir. Some 120. Ah, yes. Second run away a fan. Some 124. Ha! That's number 1. Someone 24. That's number 1. That's 1. Say never know where did jump for you and away a fan. Would you abandon with him? Say never know where you run the crow where you give your ball. I can't play the person. Yeah, the book be the one man who quite wide. Babu. Never for the TIM. Before Dory Confucius shall go when they better to but never put to charge you. I can swim in the
dai anka subonti abo fire crash anka ensoni anka by ya bra so na so twede po nyanko verse number 6 woni hwamo no enshade urade wan fa hanama ya tamfo se ye kra jani sanoma elfo fidie na bubu ye fidie no o se fo wa bubu na nso ye jane o twede ya mo wa urade ho ya mo wa bo ade ya we ho yes papa me ko commercial break ye kwaba Hallelujah. Amen. Head also near Sasira Chadian Poyawasi. Order for some that one, and you want what dinner, what Germany, you want what dinner, what Ghana, you want what dinner was Switzerland, young what dinner, Krawano, and your dear, and you are not upon a general bit, you are so bit yagin and a bit magic. Yes. You can some, a friend, the job 34 now. Yeah, some 34. Okay. Job 34:14. Job chapter 34:14. Me patcho verse 14. Anaju kodai. Sa oji na home fa. Jawajwa. Eh. Edanasio. Eyi na ya Kofi Abraham na prof. Oba de chira. Amen. Edanasio me ye radi aye. Eyi nyame aye oda. Edanasio. Eyi na ya. Osi Dio, baby wa kan me deni. Okay. Ada sama ya kase o gerade do ye ni a. Esi say ya mpa. Na no nyame abu awa. Ewo wasitire mu. Na no nyame abu awa. O wa kwantiom odi wa kodi wa ba. Aba. Baby o si. Baby wa akase bi she baby o si. Anugusu ameka se bre wo bi akoda na die mponchi no na wonti mi nsori as obi su koda wonti mi ansori a obi timi mi se urade asem mi se die oti wa brabo mu sadipa bi chi wa ma manasima urade wa Isaye yi nyume na yemfa men na si bena yemfa me radio ayeyi bena yemfa me radio mi si medanasio ina ya Edanasio me radio you da. Isu Kofi Abraham Edanasio me. Hallelujah. Amen. Psalm 3:5. Bible say that. Wasi me kodai. So o koda. Me die. Na wada. Me nyani. Na unyani. Ne urade kura mi mu. Na urade yadai. O kura mi mu. Na eziaba. Me koda etise owufuo. Na masori ti seti asifuo. Na mi timi use obi na fine. Masida sumio ne hina mimfanko. Mema minisu na matunyuma kase. Oguma funya mie wasideni. Mema minisu na matunyuma kase. Oguma funya mie wasideni. Midiabo. Sa ojene home fa sisa na ju koda no ojene home ye fa Otwene home na home no ojene from any fu we say ma jimi from a oh na beja mu preko pe beja mo onipa be sa kodotiam be sa kodotiam wa hodi ni Nsam dabi ti me be to apatu ni so a na ma be kire kwan Nyankopon fa so ti ne fa na ni mo nyama no Amano ben fa ni mo nyama no se de wutie biara wo bre yo wa ko da prison do wa ko yi do so free so ba fam do so anya no accident do ti na wa hu no bani mo nyama osu ni asase wura nya utumi da bia dana wasi se nya utumi Dabi. gas wa to nya utumi da bia do du ko ba no amfa utumi amfa nwodi no de ma no nhyɛ bansene hyɛ wo no bansene da wase nya noa ɛde dan krɔfo ase o mawu no biaka na wo mene boto adam wo mene boto obegyina kyɛ na mka sɛ wo oba dia mfane sɛ nka amen omi adwini amen ti na wotie me na dwi a dwele kwakyire ebu nkunta sɛ tumi bɛ ne kura me no ehina ma ho odi free enyemi tumi eyo suru twedi ampo yawe Israel Nyankopon no Abraham Nyankopon Hebrew fo Nyankopon yes na wadi aboa be correct onu ahumi mobo bro na kaminyo bia o dabi eyo odum bi na adum sa odum no wura no
When I say man, when you man, no one say the bamboo the bone. A sumo. Yes. I don't know what the eye one when you saw the jaya me a meno. Eh? Jaya me a meno. What's that saying? What's that saying? And you will be Psalm 18. Psalm 18:32. Verse 32. The Bible. What's it? Onyankopon. Yeah. Ono dia hode abom ya boso. Ono no di Onyankopon di anwodin abọ me ani wu nyina dan. Aboso. Odi abọ ye nyina aboso. Ene wo ma ya kwan ye pepepe. Ono no aboa yen. President Onyankopon na aya wadom o. Minister Onyankopon na aya wadom o. Opposition Onyankopon na aya wadom o. Because Onyankopon ye wadom a ena otoma o ma wo twen honhom. Yes. Ama otimi twen wo ma wo twen ya dusia no sane power ye den. Ebra. This I obey me kun. Everybody na dia hode abom boso. The one for boni dia ma twa dia pon Onyankopon. Say Onyankopon aye me odom. Now the mama Onyankopon for dia. Onu wo bika. Yes. Wow. Onu wo bika. Tie Bible. Onyankopon na dia hode abom boso. Onyankopon na dia nwode na abọ me no mi ri nyina boso. Mama kwan nya ye pepepe. Mama wa kwan nyina pepepe nya utumi. Mama na ye so authority E mama ye na ye so frontier die. Yes. Omlan srabe ni. Amen. Oba die medi hin wa bra. Amen. Omo ye nimra ye ho so. Amen. Nyenya tu no no. Amen. Omo ye nimra ye ho so. Amen. Nyenya nwawo ano. Amen. Omo ye nimra ye ho so. Amen. Nyenwu so onu no kura ye. Amen. Psalm 18:17 no. Onyankopon no jimi fi mi tamfo a. Onyankopon na ji ye fi atamfo a. Awo hoden sene mi nsem. Obi wa otamfo okutia wo no woden chao. Every say no muslim ya hoden. Ebisaden. O muslim ya hoden. Na abrabo na wunamu no. Atamfo no sin woden. Ahoden. Wow. Ipa so le tia ye no mo sin ahoden. Na so Onyankopon ka ye hunti. Ni ya hode abro. Yes. Twediam po ya we no obo so ba asase ni. Ani ya hode abro ya. Oh yes. See intoko bebre wo ye ni atamfo ntamu a. Onyankopon hwe din a watamfo no omo sin woden. Wo muslim ya hoden. Ni ya hode ni o. O jimi fi mi tamfo ahoden fo. Well, eso bi tibi kasa asegya wono mo sin na tamfo ahode. O say Onyankopon no huni se to de bi huni se. Ono jimi fi mi tamfo ahoden fo. Ya tamfo ahode fo. Anyone a watching me Anyone a watching ya won saban. And so one muslim ya hoden. Sin ya hode. Na so Onyankopon ka ya hunti ni ya kwasoro ma hode. Yes. Ebro meto ami mama hunu nipa hunu bremu no. Osusu afidi amani hunu bremu. Ewade be ya mi chitafo. Ye uchitafo. Ana ma hu je bia bia wugina yi. Na kase ka hospital na kwa ese ka ndu kwa saka uba. Oh, ewade ya we hu ma do. Amen. Sabu bet me from ya twetwem komo. Fre. Anyi awodre. Fre. 2 Corinthians. Ko 8. Verse number 9. What say? Na munim say. Ya brother yes Christ adom. Ya yes Christ den. Na dominity. Na ko yo de for de. Na ka Yesu yo de for de. Na yenti. Obe yo hiani. Na monam ne hian so. Na nam ne hian so. Abaya de for said the verse some first verse chapter 29 verse 12 for kasa no. Wo kasa ni acha na sem ni mu do pa. Tie 29. Tie babu. Me patch of the tie babu. Yen tie brother asam. Ko na ahonyani animunyam. Papa wanya wasi ahunyadi ne nimunyam efrawrade anim na wo de ade nyina so de bia wo kura bibia Nyankopon so no di so wonsam enne ma Nyankopon hu se ne nsam ana hoden ani amaniya nyina ahunya na ne pa nyina kase pa nyina ya kase ana omode hye ani ye den hye awurade nsam awurade Nyankopon ya wansam. Hello pacho di ba bia kase free. Hello, Apostle. Rasta 14 because I feel shy. Ichia shama fu nyina. Apostle and wakasa. Emphasize them about here. Apostle, it be cleaning me. Kai ye bonisubi pa mi ko muni o ha ni amani ni ya di bu pa. Your body ya we na that ma mi ase. Be the more fast wa yare sa. And on the US. Who's na hodi? Tempo se ma yibi bina ni pa boma ba so na ma di se ni monyam na afa apostle and then me dani ni monyam ni na de mo very good about here and the doni ma me no and the fen for 40 years here ye de wani monyam ma o enya hodire monyam ni ama no ye ni ai bibi very good hallelujah amen sirao amen what is bakata amen
Hello, Pastor, you may be a free. Yeah, he preaching for 40 me preach. I say yeah. And yet, hello. Hello. Pastor, you may be a free. Madama. Pastor, me din di amanya kwa me kasa free malam. Ama mitio mchama la mfonyina. Pastor, you papa mo nyina beti. Me tumi tia one pastor cheni pastor Mauli ya pastor Mensa. Papa, me do obo ade enhira ene ne bambo koso ama. Won ti ase wa ma yenya e wo obo ade mu. E konsori bibi ni nti obo ade ase. In fact, if you so na banenso nsam say wudidi na women aduane ye wodena enso women wonsam ama ye hu nti ase bi mu aye na ma ye ni tewie ye peye enye sika ne mu ye ni te ewie ye peye Amen. Nti aboade koso ensra o ma wonimdie o ma wonyansa enfi o pete wo fi adum ko adum nshanka woni waboafo nyina empeni fo mu die nim nyina aboade nsra na won share your mommy Abigail. Amen. Hello, Pacho, di maybe I can free. Hello. Intunka ye call line 2. Hello. Hello, Papa. Shalom. Yahweh shalom. Na bom to say. Oba di adwo di maybe I can free. Papa, me din de Augustine Abo me ka free. Ampa me. Chiampa mi fonyina. Edo ba de ase. Me call sorry so pechi number 2. Okay. Papa, and one sama wo de abe oba de nsha pa no nya okese. Amen. Papa de wa we see teachings no. Oka edura hodo a wonom do je sawo ya de no papa. Ade a medwene ho nyina ma yawe. Aye me nwanwa nyina ne se. Utime yade etime ball na empompa ball to but eduro na abanu mo no on maduro no so de akoye mo so yawe etime fa so e fa oyale ti papa yawe dan wan ya o ye na so e se e de na nimu nyama no e da se for ba de nsia no onye okese so Hello, Pacho, di maybe I can free. Ene bi mu ndiase obi kwa so bi ni okonu nzuo bi na wodin ba not you say software sibesi na asam ya ye o believe yawa ye bompa ye nyina bom obi wa benya no fa wudie odi wonya be mo gba adima kasa me be ko okun adima wona ko dabi be nya de minya sakra de me kasa asem kra che me ogba ade na mo so simple amesu di asna mo ogba ade nyangopo nya sabre mimi tumi e kra me no jai uni pala jai pala kwa uni jai uni tumi bia. Hello Pacho di maybe agasa free. Shalom. Yahweh shalom di maybe agasa free. Asese mampuki ami free kumasi. Oga mi ti. Apene topic idie. Oba di nsra opa. Amen. Ebi se me kai se me ma mi wi fi mo tumi ETS. Na nyanka nkwansia na nso no ebe wa yawe wu yeti na me ye ma gbe ka yawe tira kwan o ma na mo so ma mi hu no ama me de mo be dom yawe me se papa me ka se yawe ni mo nyam se mfie nwotwi ni yi da kokko ati mpan ni da amen ti da bia me de aseda mo obo ade se wa hwe me ni mi nyam so wa hwe ye nso te se da bia me di fedi mi fi ba mu die aseda na me de man yawe se me ekwe brago be fa for krasi and na ye kama poma wa me branch an ka hobi daya wase obadi enchi no be so di obadi ni mo nyama ma no obadi huma mo di obadi o we di atre ye hiemu ana mo ye o mo obadi yakopɔ hu ni se bebia wugina no ono odi wa be gina sa bebia wugina no a no hu ni se wa gya tumi sa efi obi mu se fe me trehie ni mu a nipa na me di me trehie ni se me na me trehie ni Hello, Pacha Woodin, baby Agasa free. Oh, Kuni, a some penny young quadris about fee. Hey, Papa, my killed a cocoa moira. I mean, And you're to you, Yame, Ona o boss ronia castle. Ona umoni be a yet. and Onipa
Eye. Yasifu yabesuo. Ya. Asana Onipa. Eye. Iba wadi ni Nsam. The kind of free, neither be a good ya, it's no home. Ya home far from Yama Yams that is in the zone. One year fast down command. Oh, Paul say, Radia Dumonam, M.I.M. Yesa. I'm not the mark, Kiesa. Now go for the Munamu Melsunia Bosom, Tabosom Crona, so Ariano Hospital. I confirm the God of Now, Confona, Ona, Comidiano. Busumuko Bopani. Confona, no Comidiano, Yalua, and I know you are sitting. I was there, the other Saudi power. No, but you may not miss it out. Or hello, Pacho, give baby Agazafre. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir, bet me Agazawadama. Shalom. Yahweh Shalom. Probably me this you give me person. I'm my friend. And one was free. Hello. And when you topic and say Onipa Ahoden Nni Nsam. Na dada sisi ano ne koso wi atino ebedu bebi yankopon ka se papa ya Asi baba dai. Baba ya opefo. Ti ya sia yedin. Okay, yanko. Go to me yanko. The book of First way. Timothy. 3. Verse number 1. Go. Was amane hunu bre. Osi amane hunu bre. Hu yese. Osi hunu yese. Ede de akire mu no. Ene de akire mu no. Emre mu ya den baba. Emre mu wodi baba. Bible na kire se emre mu wodi baba. Efise. Efise de ayin. Enipa be ya hopefo. Enti emre mu wodi baba no de na di emre mu wodi baba. Efise di baba ya den. Hopefo. Ni pe de be hopefo to aso. Sika pefo. Ni pe be sika pefo. Anwo ho afo. Sese ni pe kope. O fa kwa fufuo bi. Kwa anya so na odi kope. Anwo ho afo. Enti na di friends emre mu wodi baba. Nipa baya nwawoafo Ahantanfo nipa baya hantanfo abususankafo awofo asawadinfo boniayefo wana bibia won nyeran entimo wana woni do apamsafo isekubofo mamu na bama wiasa ye dere wana wonse wakono so wana iti se nipa ni se mimi to media and obey de enye. Yes. Hello Pacho di be akasa free. Hello, Bajo. Mejuso. If I trust me, I need a file. Sing it me again, and I'm sorry. Ose. If I trust me, say, Miss me again, and I'm pleased for saying, Chris was sharing yeah. Miss me again, yeah. And I'm surprised or send it. Kind Philip, young go. What's you Kawasam, let me be a mama. Kawasam, who what's it? I day? If I send you quotation, Mate, yeah, poor me yama is your wife. Yanko, Philip chapter 4, verse 13. Philip chapter 4. Verse 13. Also, Osimi tumi ade nyina ye. Tumi ade nyina ye. Do hye me din. Do hye me din no. Se ba yama. Hallelujah. Amen. Arasa Zaka. Philip chapter 4, verse 13. Kabium nonji. Mitumi ade nyina yo. Mitumi ade nyina yo. Do hye me din. Do hye me din no. Amen. Amen. Wait, no be say go come. Hello, Pacho, we did be free. Hello. Bentu nkayo. Hello.
Yes, sir. Oche from up here, okay, if you are shower. Pacho, Mumam Volum Kakra, Mr. Adama. Hello. Pacho Kaza. Oche from up here, okay, if you are shower. Meet you, Kaza, Apia. Suppose you are Michelle of power. Orange House, Mammy. Also, me and Bible. What's the day? Me and Bible. Your point about one pile will be away. Body away, home. Hello, Pacho, did you guys free? What my young has slow hello? Hello? Yes, it's you. About the shroud. Oh, you also, mommy. Papa, dear, why just say, one may I send some panel. I mean, I may I send some pampa and the boy brand of Papa, you say, Oba, the home family. Into a straw for the kind and pipe. About the air when Fanta by a show Miziaso. On our Zen Mizia Jim, one son who fit to your PMBM. I said, Rafanamus and Gozo. Hello, Pacho, dear, maybe I got a free. Apostle Shalom Shalom. Yahweh Shalom. What's your friend Michael make a free malam? Malam Fuina, Malam, Bruno. Malam, Malam station. Malam, okay. Who's a castle with Malam for? Don't be putting Sabia. One year, we are good job. Why you was with Malam for? Bobra Papa, Woni Muna, Obama, where Musentrani, 91 any Bobra Papa, Woni Muna, Obama, where Musentrani. Say, not a body lumion in Nasi, not say, and I do not cancel. Near dinning ransom swap, obey my yes, your brain moon and training. Body there was a brain up been now, Umaya and Quadisama, Papa, a dear court in Quadim, and there was Sabina Brina, Umaya in Consul, at the was so body of foul, so a syrup papa or my gun, any reasa for an end, there was a body always shall be. Amen. Hello, Pacho, dear, maybe I got a free. Hello. Asam panini and Quajism above you. Shalom. Yahweh Shalom. Hey, Daddy. That's 2-3 years in my try, and then the doubt, Chedia Poya, where a year to us, and then on Sabbath coming. Amen. Wow. About the Shrubbery on your about the Shrubbery, or yours when you are Maso, dear my wife. Hello, Pacho, did maybe I got free. Line that you have. Wow. Hello. Pastor Pacho, shalom. Yahweh Shalom. In Oba Prince can wait to name me because I feel anti-mampon. Yes, anti-mampon for you now. Yeah, so Apostle. And you read that was a baby or body in show, Kasa. Obadi ya my papa. Very good. Ya me da se me dana me solea. Me di manim butu form de nanu munya man of it. Wow, very good. Na ye bia ma me papa. Enye ono enye obadi na fa so yi me free. En so he na mani mu a me mom de ka me gidi se 2026 de ka me ntiase. En so obadi adumunti. Say de near man and moving my free Muhammad. Say my free Muhammad say living here with a for when Sumi won't be a job agent. Me the body as I mean, your body was so number by a show me so. And we are mobile. Young Kayeni be young Kanidaswa Asa by a show. Nipa refinu. Hello, Pacho, maybe I got free. Hello. Yes, sir.
Abaja good evening. You also. Abaja Makata Fisedro. Chia, so I do for you now. But I made the one man, Papa. Amen. The question the 4 years in the meeting which. Very good. And I know Tamaya, Median Church was on years and beginning. Okay. I'll bomb Papa. Amen. Body shall be brave. Or shall one of the Shafina and a woman way is Maya. Madame Yehuno. Let me a bottle of glass so Abba. Very good. They are capacity. Wow, okay. Hello, Pacho, maybe I got some free. Hey, young woman. If I buy me and son, if you young woman. And I want a boy man eating by. I say, about this shop, no, you'll be up my swadi amount. Get to a bianza and number no. And the Medina 0242327172. 02072 11337. It will be answer and a good beginning as box na meba. Could be out of blocks as shaman, as a messing cop with Mobuni in his committee Ghana. But I'm saying to Tonya, one man can be some say, oh, you to Munu. And now some Naba win chain. And say some. I mean, a new film which you may see, and they preach by preaching, and I do crumple, who make me a bomb pass already. First time before say my one day. And then, and who say a woo. And I wouldn't be free from nowhere. And my big baby. Tinda be there when you are mount. Or best song shabby. Amen. What did I what you say to me? A drum now quite what in it. A gun now quite what in it. When I work on your connection, maybe no did goose be the amount. Debbie will be a prayer in Sanka. We got what you are drawn in Sanka's animal was sacking. Baby, I would run the infant with the emperor. And you go on, I do. Then my unit to be jabby catcher say, oh, yeah, my when he can. And he bear up as what did you, Mayo? About one day. No, we have a catcher and wine to me, and the other home by. And some more. So for to be cast as maybe. The any kind you suffer. Would you any bend able to suffer? Any kind you suffer. To beat me, catch yourself, but not enough. Beat me, but Nanko upon the crowd. Yes. Go for me, Beji Dinko. Go for me, Beji Dinko. Yes. This will be with any other bono, Yamabono, Yabono, 19 years, and 7 life. Debbie. Share with you. Share. And would take jump on you with a cranipa. Yes. Only because we're jam at time for, we're jam at time for. So, one young Mount Town for, or your quack, or your tinted battery, your pet, the crater, or your cassie. Nsam and you know what did walk. Yes. Hello, Pacho, maybe I got free. Hello, Pacho, good evening. And you so? Okay. As I'm telling you, what is my about you? Nadia, who teaches not from my coma, so Papa. Amen. Yeah, Papa. About the Srao, the Srao. The Srao, hey, Papa, the trio quite some. Nakopon Namo Soma. And listen to me, the necessary in Bocate. Oh, Nakopon, I hear no one now and go tea. Papa, Nakopon Srao, the Srao. Amen. The say, Papa, only I don't hear him the say, Evadi many dauso, Matia, Mete, Egayawe. Many of ya got to go there. I want to see now. It has a bravo. So said, then you way many dauso. The battle made a fear because every boy say. She was a fool or more say.
kasa so wɔ ate sɛde nyankopɔn nsira wo ojira nsema me efi oba de ejira bebre hello pacho odi be bia kasa free ye kachire last one hello twan kono ne apostle okun adima bakwa bena asem some TV station na mini bebi ahwe eye 7DA TV ane ne yebɔ namra ne yekade for God yawe and country apostle ende nyubiri obade Elohim ya wo nhira wo bitie pastor mensa livia wa sofo meku mpanyufo aboafo wobo menda nkwaje semoti de olutwogu apostle and the topic no a o se nimpa na ho odin nim nsem papa ha bitie TV ne nim di papa ka baby mi free ni baby obade Elohim ya wo di me bedura anyamia sankaye no apostle enyano na yesu nkofo ni fufu ansa na yetumi nya bi edewu che me ka be di a kire wa obi atale a wa sha wa ye dadaw oje nkwan free age na odama de yenje na yenhye ansa no nkofo wi pre na wo ko bebi nyesu yetumi efirima yakobi papa de metom mpaboa pa ye wo benya mpaboa fufuru bi ahye no obi mpaboa bi a wa ahye no ankase onwu de mpaboa we di wo twu ma wa ye de mpaboa no na odugo no so yan yihu ne mpaboa pepe we yompe ne biem na wotumi da men de yenhye menje apostle wotumi sina agbodi na ya asue fi kafidi ya banantu etwema afa abobia no ya de akokomenda ya kwakwakoton na ya sanso ananto na ya ba ibiru kotoku ya yetwendue ne yehyu biru na ya asue biru kotoku ane de fika fiziza basine da kokomenda na se ko ne wenyo tofo mo anto asanso asue na da kobag apostle ikro ya miligbedi ni enye ha na he we kasapa o kasemo o ko ni anto abede baba apostle ende it is be mitimi tromism ya wa ye bi o papa enumnyam court as if Elohim Yahweh very good nda wa ba ende ya me twi ni pa dua ko nyina no enyanu mi so yetiti today papa enumnyam nyina ya oba de Yahweh dia sanka onyo no a anka enyanu mi de nanka yewu ya said dadaw bibi ye de ko fefa ye de ko ne nam na ade Elohim Yahweh adaroma no amemende enyanu mi so yetiri ye de so yeti nkom manyanu mi so nde yetumi kase wo radio TV station if you are seeing you to meet in America apostle obadi Elohim ya winshira papa and then Bible na kasa meto melemu na meraho shanko obadi Elohim ya we eyi ntisa nyansa sa agbansam udifu sunsun gbansam na boni ni poban o na adwin do betena apostle Philemon okwagema no da say Elohim ya wintwe ne buto kro na bi ne basa mukrom command train college be pono fen question do originator abuna kasa obadi echira wai senkenya radia timi be preaching bia anto ya sapon ya we hwe bia bi free pa senkenya radia agamini wiasufu obia oso mi sama mi ri no bo mi ubai no jiji mi tata obie manu afa me bisumi na so abe mi onishi papa e ma wure mfiu da wa ho odin no ni wonsam so we nsam a hanya titi kom no kaji nsam enam se na aya ho odin ni kro twedi ampo ya wenti ye wura mu bia no anyene nsam na kayen padia kanima ye fam nti no kaji nsam wo bedum pempen so bia wo so a wotie bia wo de wotie ye fie wo firi mu no de na ye na so bi su kopie fie mu ye aso so enima sai wo fie ho wa de amna nsra be no amen no medi hin amen amana nasi
Yemfensi, yemfensi, brasso. Passaman Sango. Hey, I was your voice. Maybe a seminal. Crack. Seminal more do. And yawa, and he said, ye TB and yawa and yania. Can you say it? He be free. Bushia free mukrano. Nyamisem pampan crani, a bushiano, Nyamisem pampan. Sent in you, Empu, Yapotiaka say, ne, your body, Eddie Abidia software. I just say, your body, and yania, Nyamisem pampan to sent, Nyamisem sent. Even ye bushianum is your body, the Abidum Pempensoya, and ye know noa, and yania. Ebusia asemna boabu boano ane fa ene de wan fa wa hwekwa na ade anche tumpo wasema fa ane enye wa ebusia asempa na ba benefosi du fudu apa na epia no ane bomodin a fa phone no apostle number ne 0242 327172 0242 327172 any number no edi ne film no kwajima kitu bi no wesa ani omodia na support nkwagisam israel support wati ani ene aboafo mboa ya ene ena muswama ene asempai atofo mu de mu nhira de ye munni wieda ase ntu da ani sanse wa yoje e de amanipa bebre libya wasafo yonkrabata pi organa ni wiase afa ne nyina da omodia se wia be fa number of screen so na wa frɛ be owo hwi asafo ne chi kwa na nso de ho abedo asafo no na wa ye nhira se na me kai ahwefo ne atiefo se eyo bo ade yawe nipa eye bamboy bamboy living yawe bamboy ani ye she bamboy branch na se mi de be ya bamboy ani ewo di primary school on mo a enti wo bamboy a fa number 059 7828 982 059 7828 eye bamboy ani ufra ye ma direction kama ebusia mo amohwe apostle ewo friend TikTok no so no boade nhira mo amohwe wo YouTube no so boade nhira mo amohwe wo Facebook no mo nkosoa na mo subscribe na mo follow na mo yen share na enkyerɛkyerɛ no entumi enko viral said ye moye ne da na no hye no so se nkwaje sam dwumadie yi so pesa wodi wadwadie bi di baso na ebo hu de roma wa akwanya no eda ho wonya nsampo na odi age esan se preach ba kwa apostle e preach no enam networks ahodo bebresu ani radio stations a efa bomodia entino obetnya frɛ ufra apostle number na akra na unsa beka ye anase na mebi oskrizu fra unsa ebeka ye na wonso wodi wadwadi number na ya bohu de rodi am kama papa obode nhira wati obode nhira Zamensa J Adia winchira mu nyina na yakuma so ade amen na asempa abewi na nyaya ofo ya ho ebi enyansa ayodum na adum oni me ayadwini ode suem do pay imachi okonkutu geni adi mu nyame ma twedi amponya kopos papa o mi se mabere enso nyamia obi abere wo anya hwe mi wonsenye osi wasam se edwuma yemfa bi nka o wonsam nchira edwuma o hwe niam asoso nkrofo pa o ya be okoda kura edwuma so why adom how would Onipa fam nyina media would wan say nipa pre enso twetwa bi ntie mu maaye adoye wura eno achema na so yeso yuaye yi eni wona yagitum say enyi ahoodene na de ebeja ba bi gina no ni omu nyina ka bom say wa boss ro ba asase ya gyan mu nyankopon ibrufo nyankopon abram nyankopon se jacob nyankopon twedi ampo yawe for the Nazreni Yashua Messiaso say amen nasi aya wodia amen koso hu yembo na show hu ni munyamo ya brabo amen awonso
yɛde w'anim onyam bɛma ama mansa nyina hunu sɛ yɛgyina no nya ahoɔdere yɛtumi yɛwɔ ahoɔdere na ɔde yɛbɛgye baabi yɛgyina no na yɛm yɛ sɔre yɛm different yɛfi ba mu yɛpɛ ne yɛde kɔba ɛwɔ adom deɛ kɔba na ase yɛwɔ deɛ na wasese watie wɔyareɛ na saa bere ohia mmoa wɔhu no ho ano ɔtumi pɛm kasa awurade sekyerɛ mu wɔ no ɛwu na wokura me a dia ɔbɔ ayɛra saa hoɔden no mu nyam wɔnni bie da so abɔ no no bɛgye atumi sɛ twɛdi ampɔ yɛawɛ na wokura yɛ ni a papa no mɔbɔ san sɛ wompɛ bɔni ayɛ nti pɛsɛ nipa no hunu sɛ ɔkɔ bɛnkum nifa sɛ ne nsɛm bɛ bi a ɛyɛ wo na nipa no mfɛ mo nyam ma wo nti ɛna pɛsɛ ne yɛ na mehwɛ tinɛ nko a yɛni aba yɛn ho so papa wogya ma yɛ ntimi nyɛ ebida so yɛ mu na hyɛ yɛ kwan ɛbɛda wase amansa nyinaa mu pase deɛ hyɛ nko a no mfra afro ma ma preaching asɛmpa yi ma nsɛnkyɛne ne ndi akyiri ɛma deɛ wɔgyidie wɔ mu ɔna azrɛ ne mezi adim amen